Manipur Legislative Assembly na chingila haluk kharaga tongnari basu chatna handana ba loki resolution adu Committee on Tribal Unity ko tu Kangpopi na akan ba maung da yaning ba phongdok pagaloina na Kangpopi district ta pungkun mari gi total shutdown chathaba hoki pagaloina na assembly ge wari ba du yaning da phongdok ladana khongchat ama susat kre ko tu information secretary Tingtilen Hawkip na phongdok ki bada assembly na loki basu abrogate tongna bo wari ba du Kanglup naiba amasong santi ge mayok talai bani maram aduna miyam na yaba ngamloi haike khongchat adda saru yakiba miyam na assembly ge resolution adu bo yaning da phongdok pagi kholau kya su lauke